Toga dana, pod Eifelovog tornja, čula se srpska frula. Da li je umetnost pomoći u nevolji? Za mene to jeste umetnost. Krenuti u susret svom bližnjem. A naročito bližnjem u nevolju. To su najviše ljudi na Kosovu i Metohiji u našoj sredini. Srcem za srce Srbije. Pod ovim naslovom u Parizu je održan muzičko-scenski kolaž za pomoć deci Kosova. U organizaciji kulturno-umetničkih društava Izvor iz Pariza i Zvečan iz Zvečana, te učešće francuskih umetnika, grupe Rašanke, Ivane Žigon, Slađane Bor te drugih, ovo veče imalo je i znatno veći domet. Mališani sa Kosova posetili su grad svetlosti, ostvarena su nova prijateljstva, a francuskim posetiocima predočeni su kulturno bogatstvo, istorijsko nasleđe i tragična stvarnost ovih večitih vrednosti Srbije. Mlada francuska glumica kaže da ju je uloga kneginje Milice puno toga donela. Nisam znala ranije puno o carici Milici kao ni o srpskoj kulturi. Sada je, kao ženu Lazarovu, shvatam kao jaku ženu koja je uspela da očuva svoj narod. Kada su mi predložili ovu ulogu, jako mi se dopala i mislim da će trajati. Oni koji za Milicu i Lazara znaju koliko iza sebe, ushićeni su mogućnošću nastupa pred pariskom publikom, lepim gradom i još lepšim gostoprimstvom. Sada smo u Parizu kod naših vršnjaka i drugara koje smo ovdje upoznali i za sve nas ovo je stvarno jedan fascinantan doživljaj, tako što smo vidjeli jedan prelep grad, upoznali mnogo lepih krajeva, vidjeli još bolje ljude i sa kojim ćemo sasvim sigurno ostati u kontaktu. Baš sam drago da primimo ove gosti iz Kosova, iz Zvečana, da igraju s nama za Kosovo, humanitarni koncert, da se družimo, da igramo zajedno. Nije se zbog ovog događaja potezalo samo sa Kosova, nego i sa druge strane La Manche. Zovem se Dragana Ivanović i došla sam iz Londona da podržim ovaj humanitarni koncert, pogotovo što je grupa došla iz Zvečana, baš da upoznam i da se družimo. Putovali smo dugo, bili smo umorni, ali za to se sigurno nismo pokajali, da ljudi su mnogo gostoprimljivi, lepo su nas primili, očekujemo da i oni dođu kod nas, zdravlja od Boga, 28. juna na Vidovdan. Meni se mnogo sviđao koncert i hoću da igram u folkloru. Koncert je završen, emocije su ostale. Došla sam ovde da bih bolje upoznala priču sa Kosova i saznala šta se zaista dogodilo. Šta ideja o ovakvoj saradnji nudi za budućnost? Ovo je samo jedan primjer svim ostalim društvima kako se grade mostovi i kako nam je činiti i opstati. Sam moj dojam o koncertu je da se počinje buditi mladalačka svijest o humanitarnim aktivnostima. Gdje god su Srbi bili, moraju da se vrate i da zasnuju ponovo svoje porodice. A to samo mogu mladi ljudi, jer na njima ostaje sve. Samo očuvanje kulturnih veza održava večite vrednosti naroda, kaže ambasador Srbije u Francuskoj i dodaje. Kultura, kulturna tradicija su ona
tajna veza koja spaja naše ljude, ma na kom delu sveta živeli. A u toj tajnoj vezi reč Kosovo ima možda najvažnije značenje. I zato mislim da je današnji koncert koji povezuje Srbe sa Kosova, iz Raške i ovde iz Pariza, iz Beograda, jedan od načina da se ljudi bolje upoznaju, jer ova deca koju smo videli stvarno su i dobra i divna. Pre će biti da nešto nije u redu sa nama i da mi treba da budemo mnogo bolji nego što smo sad.